चाहिए अपनी प्रॉपर्टी पे। ये तो हमारे स्टेट का प्रॉपर्टी है ना, हमारे त्रिपुरा का प्रॉपर्टी है, गंदा नहीं करना। Hello everyone, no lam so guys ketal news video ang no baji ka kam news or news themana musuke video no full lagi nge besile rakani tini ni news video no sengla sina tini ni first news sangkha nge nor to sanma no tabu TTA DC election bus kango nge o election campaign khaipro 11 moharani pur telemura ni candidate bilu jamotia bobin Facebook page campaign khamini photo post khaikya te changa Facebook post da songkono nogi manka a post no da songkoni fan rok da songkono belakene joljaka BJP no support khayu hnoi te bono unsubscribe and follow te hami comment ro guri lakya nge o meta no tui da songkor tini bin Facebook post kaisa post rukha te bo post sikya I am an artist not politicians I can't ignore anyone who wants to click photos with me don't just me with only one pictures mane ke boro saka ang politician ya ang khoroksa artist je boro ang be photo bujana musone ang bo be ma buja goni sakabo te o photo kaisa nungma be ana hameta song ni bini subscriber no bo saka o meta no ti da song ha bini Facebook page kaisa video upload khayuka tamni saka amni kisi clip nai ni so ang dini kaisa ani post no nya no khonom no manu ang munai kaisa munai ma to hanta mane asukhe borok rok direct judge bhai khai pai borok munai soro kaisa photo bai kaisa only kaisa photo bai me afro bro sin para phayo jin BJP ni gen de chin dabilo ke suno sini strong ga jin para phayo ke ro football thang to ma jaga ta school ma da ke bang bai phagi ka bang phagi sek ro khai pe la ke photo ro buja ga la ta ke asabanya mane bo post khaila ha sin parane mano kono anu personal ke khaimeni ya group photo no nga ta ang aru jaga buyano ro ta comment khai ni meni ai comment pore ni meni hali ya ani channel no unsubscribe khaje asuda kama gali so na ro photo kaisa no bala no bakya sa judge khailang ba ang politician ya ang artist khoroksa bayang lai photo bujang na ang ignore khaimi ya nun phana ang photo nung bakin nung bon hey ang nung bujang maya ang BJP ya ang Debbarma tus khai hai ko ai mana jamna nung khorosa artist nung to politician ke shinja ya ble ang to suta mota video khai ja ke shinja ge ani shinimung alka bron shinimung alka na rasa judge ta khai da please ang jaga mung sabiya just para phai ba bro for bujang ham batais to just ta khai de asuk samu juga tai tuma sanai be he de bana so asuk samu jugo kisha o kaisa photo be asu borom chuna judge ta khai de ang nu bi bukha dukho nang palna asuk ke comment no khani leji ang yasung mungsa khai ung yasung sudo samung khai gi ni jene kono di hiklai ma sanai hani bangai sabe Gendor khrani marma khina da sangorta amni shaka anyway guys sin take some next news sangkha gendor to jotono sinu sini notice ni YouTuber BOYS no ngi posin Tripura veranya bagi phai shop pajak te bobin YouTube channel lo mi afro blog upload khaikya te a blog sing nugi maka Tripura bor no bobelakin jajak liya plastic book ro no dustbin no khibiya karai open place ro ko khibjak nugui ngi bobin blog ta amni shaka amni kisi sa clip nai ji कहाँ फेंकू ये का इधर ये तू फेंक रहा है भयंकर देख 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 ये भाई त्रिपुरा का होके यहाँ पे पैलेस के भाई सामने में लोग फेंक के रखा है भाई ये गलत है नहीं करना है मैं तेरा शक्ल डाल देगा ये मेरा सब्सक्राइबर बोलता है खुद को क्यों ऐसा कर रहा है देख ले इसका शक्ल मजाक नहीं है सच में यहाँ पे नहीं फेंकना है तुम लोग त्रिपुरा का है हमें बाधा देना चाहिए उल्टा ये लोग फेंकता है साले यहाँ पे गंदा नहीं करना है ये देखो इतना अच्छा पैलेस है बट ये देखो मजाक से हटके यार नहीं फेंकना है यहाँ पे डस्टबिन का खुद डास्ट बना हुआ सच में मजाक से हटके मैं बहुत मजाक आती है बट ऐसे गंदा हमें नहीं करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी पे ये तो हमारे स्टेट का प्रॉपर्टी है ना हमारे त्रिपुरा का प्रॉपर्टी है गंदा नहीं करना gendor khrani marma khina BOYS tamni shaka gendor tabu BOYS channel subscribe khai gong please subscribe khalaji opti he kam news na nyamu sungke jodi nor subscribe khai je gendor naiman galak so hinka abuni baginya subscribe khai chondi hinki tinin bagi omusung sinai no norbai malai friend take next video hinki angtabu college thagna tata